Yeah, Doug. Yun. Hello sa mga viewers namin. Pwede mahirap yung Shout out sa Sa akin yan. 1-1. It's not probably supported sa console. Probably. Charger. Masanord do ang supported sa cloud. Ilaklawad PS Store. Kadwa na kita ni ana. Amo brad no DJ Tio Brian mo ba? I will ask them ba. Yours. Ay. Nag-rage ride na lang sana para sa'yo. Abay safe mo ko? Ayun dyan, kumain. Dapat safe amin na rage na. Jemet, Pawini, Baby J, mana safe yun. Like Spanish ako rin. Health safe, tapos apply with. Nakakit rage drive mo. Basta amin na rage drive. Get safe. Low. High naman sa low nga rin sigod. Oh? Tagtag mo na lang. Amanya di low na? Ay, di ay. Dito? Full crowd? I didn't see. Yeah, full crowd dapat yun. Ay. Okay lang yung ito. Second gas. Ano mabayag pa ito guys? Nakatapos lang yung game ko. Yun na lang. Ito. Buka up. Go Ronnie! Oh shit, kalaban ng JDC ah. Ay tamok ni Ronnie. Wala. Delikado kan sir naman. Tamok JDC ang kalaban niya. I got tricked a while ago. Ha? I got tricked. Mo bra. I only won one round. That's nice. Oh, nagkurang nga. 1-2. 1-2. Sayang. Sino makalaban ko si Ed? Hindi, may nauna eh. Carmelize. Tapos alam dito yun na abe ang kay close kanya jam. Sanity and Macaroni, Tennis and Stanley, Ramirez, GG, and JGM. Sanity and Macaroni. Ora! Sino na kaya may trans? Baka kailangan ng restart or Giron eh. Wag matulong ulit. Macaroni ka na yung pepper. Ay, depende. Kailangan din kapag sa rin. Pangapak na yun. I love you, I love you. Bawa tayo bro, matibay. Kaya lang. Pakita mo oran ni rin yan. Turn off device. Dahil siya na. Doon yan. Gamit ang tanong siya tumaban. Next. Ay, rekat man eh. Sorry. Again? Sorry ka. Basta local brand. Report ka lang. Two wins, two lose. Ika? Ay, sinot kinalaban. Open registration na ako. Nakakawin ka. Aumbay. Ay, that's-afflicted. Sika? Oh, so... One win, two lose. Ha? One win, two lose na lang. Two lose. Three lose yan. Kapay three.
Numati ako noon. Oh, last 5 minutes. Abi, dawin mo? Da. Katoy. Oo ka na tayo? Last year. Daily. Ano tinasar mo? Warang. Ay, win. Alipata cute. Nate, nawala na yung supporter natin. Parameters GG and JDCM stand by for taking station 2. And after the advance, Ni Raine Gas. PC Marketing and A14 station 2. Si Ray Gas. Good afternoon. Si Ray? Yeah. Bata ko pa lang. Sulat pa ako. Sabihin nila ako na pagkakal. Hoy, di na kama. Da kami J Library. Tatambay kami. Mas basat libro. Pagkabay kayo libro? Boy, maturog ganun ka. Digday na doon. Sakya naglibro ako sa akin. Hello sa mga viewers namin. Dalawa. Hello sa mga dalawang viewers namin. Shout out kay sino shout out tayo? Despacito. Shout out kay Despacito kasi ako 'yan. Ayok. Nawala na yung isa. Just name versus Gigachad. Just Name versus Giga Chad. Snake Edge. Mang Jero. Nice one, Roniel. Meanwhile. Oh! Nice one! 5 voltage. Nice one, Roniel. Karigat. Gora! I've never seen it. Ay, yun. Nice Spanish. Mas spammer pala si Roniel. Nice one, Roniel. Nice one. Ayos. Okay, Mang Jerome versus Giga Chad. Game mo man. Hey, ano? Ay, ano yun? Okay. Wala pa. Uy, akad. Ang umanalis mo ni ex-opponent mo.
dalawang viewers namin. Nasa City Hall po kami sa Lawag City. Visit lang kayo kung may time. Thank you. Ora! Konti lang. This is yellow rank versus red rank. Kaya baka na agad. Next po mga baka. Saan? Abay. Babak lang. On. I don't know. No one really fights that guy. I don't know. I think it's right or left. I'm not sure. I think it's left. No, it's right. I don't know. I never cared. Daniel! Parang nalakit ka sa akin na. Sige ba? Parang. Sorry sa isang viewer namin. Medyo nag-set lang sa settings para mas maganda. Yeah. Oh, ay Fortnite na ka? Si Kelly, di na brand. Hi? Fortnite gamer. Next, Zeus versus Mang Jerome. Mental? Mang Jerome, dapat kalaban mo na. Examen. Kasig lang. Sat ito. Ay, sorry. Pakita ko dapat eh. 0 ka din. 2, yeah. 2-0, di ba? Yung 0, just name. 0 niya rin mo yun. Next, kamote, just name. Mamaya yan. Excited lang ako. Mamaya kasi. Sorry, excited lang talaga ako eh. Sino ka maglaglag? It's inevitable. Nag-NBA ka tatay Jai. Marunong ako sa bagos. Kung man ilag-out mo na yung muna dun. Chibangir. Tawag naman ang desktop. Naka-computer mo nga. Boss pa lang, out lang lang. Ito yung producer net, diba? Ay, ginadayo ko magaling. Nakakulik pa yung ka? Jai? Wala lang. Hindi ka labang ko kaya tigigachad, gayam na eh. Ginandukan niya ako. Tigigachad, gayam ka labang ko. Ano din DLC. Sino to eh, Pedro? Upset yata. Ano, ibig sinasabi niya, automatic ano na to. Advance. Sino ang bubuhay? Oras. Lawanin.
Tapos nagigat siya doon. Esposito. At dyan siya. Papatras yung 33. Mauna yung 33. Papataas lang yan mamaya. Calling Tekken player, Cyborg user, and Santiago. Please proceed to station 1, Tekken. Ilan naman kayo? Oras tayo naman. Santiago. Ang bayan. Santiago and Cyborg user, Tekken 7, station 1. Wow. Nakakonect ka dyan. Agin na tayo kung magamin dito ito ayo. Dito jacket din kuya sa dito din. Caramelize and JC. Ano ito yun? Bakit? Ha? Yes. Bakit? Tignan na. Ano? Okay na. Left right. Tapos doy. Ano naman siya kalaban ko? Sa Marano Loser. Buking yun, tadakad dyan. Ay, di mang Alvin kalaban mo. Ano kalaban yun? At, pitat ko lang tan sarap. Laban lata. Mag-NBA pa yun. Mag-NBA pa yun. Kataglaban ka lata. Matiw kami lata. Matiwin na lata. No need to say that. When I know right. How to break that? I said that kasi sayang oras, Brad. Ang mga mati ako. Naglabak man eh. Pagbayaw ka na, bro. I'm taking it. Like seryoso something. Is that a PewDiePie combo? When there na. PewDiePie combo kasi ano, Brad? Down forward. Just giving him a step na lang. Sabi, pakakapang ay, yours. Tingnan sa Jimardo. Sumaro na ni A4 King yan. Abay. Kami yung iba ka. Talaga ni Mang Edo. Uy, Katawan, yung laying yan sir. Ah? Team Dagupan, ano? Team Naxet. Team Naxeten. Ay mo, okay lang okay. Ano okay lang ang experience. Ay, tapos makalabang ka. Ay, boss kayo. Hey. Kamok low DJ so nagbago. Low yung second. Ay, dakdat alam. Ay, ahay. Kamok low kami. Last lang DJ baging Leo. Wala ka din na. Kaya mid high tapos low. Yay. So nasana yung kagdak dito DJ. So, tag. When magital low, tag plus low. Practice mo kayo. Pada kami na. Makadaw ka pa tayo sa rin. Ha? Makadaw ka pa tayo. Tayo ba, Brad? Sit down. Ay, kasi nag-coach during match. Between sets lang dapat. Oh! Ayos. Down.
Go. Pag-awkward. May cards na Benta na tayo. Zero. Yeah. Cyborg user versus Santiago. Lamang si Cyborg user 1-0. Kaya tumara na? DLC ka? Yeah. Ay, Okay. naktukas. Alas, sige. DLC ka? Kamuktukas mo. Alas, sige. 27 player illegal gun and Despacito 7288. Despacito lang sana. Please stand by for your watch at second stage. Hindi ka, dito lang. May keyboard ko. Hindi ka. Again, Dagigan Chan and Despacito 7288. Second 7, 3-2. Right side. Makatakyak na siya. Makatakyak na siya. Madanan. Boss, wag yan lang. Sinanap kita kahapon. Wala ko alam mo. Nyo. Sabi niyo. Walang dama. Pikit na iyaw ako sila iyaw. Kawalan ko tayo. Second look. Ay, shit, stand up. Narigat, hindi nga tigas yung. Narigat. Never know yan. Abalik ako, buwa-buwa ka na. Doy! No, dami ka na. Ada kaya yung pwede ko yung beginner. Beginner. Pakatay na gani. Pakatay mo gani. Sino nanalo? Ada pa ibigay na nga. Nakaton, dyan pa ito niya. Calling second player. Giga Chad, sir. Giga Chad can Despacito. Highlight na. Nyo and Kyo. Ke. Ke. Ke, dito no? Kyo yun. Kwe. Kwe. Ke. Sige, ito, operator. Ayun. Nala. Ay! Di ko maano na tawag doon. Kasi marami hit. Yan nga, yung raging. Pero may wall naman eh. Rashomon! Kasi kung makakita na raging song. Parang yan ang... Ay! Ay, wala yung mga tagsakit. Kaya ito mga kombo-kombo. Magdad combo. Nakita nyo, dad combo ni Alan? May money nila? Yes. Yeah, no. Pagdating nila match. Yes, like 100% health run. Man yun. Nagago yun.
Dos, 10 pounds, 20 pesos. May ID na. The first one is not that combo, dadami sa lati. Para dia bubrain na yun. Messi kan. Kanya lihat stop. Jangan pa dito ni mag-jump. Di lang lang. Di jam kecil masih tu masih di ekspor aduan. Despacito. Sa kanang ko. Makatakki na with cause makatakki tayo aminin niya. Ay, ID. Eh, bati. Kajay. Station 1 Ah, shit. May kikat niya. May kikat talaga. Ikat ang awan ngipin nan. Ang mga kagat, sir. G-sub! G-sub! Mang Jerome. Hindi mang G-sub baro din. Awan. Nakabakta tayo. Nakabakta sa nakabakta. Pull out na yung iba eh. Pull out na yung iba. Sino na pull out, sir? Dalakad-lakad. Ano, sir? Sino, sir? May pitch ka saan niya. Ay? Ay, akala ko yung mga malalakas, sir. Wala pa. Dito pa sila lahat. Si Mang Eda lang. Alam mo, dito may sod. Natalo. Ha? Challenge on dito eh. Pag. Joseph. Ano pag-challenge yun? Ano? Yun talaga. Simultaneous. Ha? Yo, pag. Dirat kinalabang ko, pero smart. Win. Win. Second match ko lose yun. Ha? Lose tapos si kalabang ko kay Timang Alvin. Sunsat last match ko, brad. Giwit na kalatan. Okay. Ha? Proxy ka man ka set mo. Sigurado. Okay lang yun yung ulit. Ha? Okay lang yun yung ulit. Okay lang kaya kung may katagan, di nakalatan nyo, kaya atin nyo. Dito ako magigisad ka raban ko kasi nakati ko dito. Matati ko. Kan nalaing gago. Nalaing amo. Matatak na dito. Kakabons ka na. Brad, garbor, dito. PC gamer yan. Patang Japanese na. Keyboard warrior, brad. Kakapala ka. Kenny. Ngayon nakati ko. Matati mo met ni Jairus, brad. That's impossible you can beat that. Nag-predictable kayo, LCD dyan. I know, right? Hindi lang ang kumapredict yan. May rhythm siya, brad, yun, but na-pressure kasi tayo. Pati sa rhythm. Kung ma-counter talaga ito. Snake Edge. Naman na Snake Edge. Tsaka naman pa. Mabarbar yan ito, tinaling med, jinokto kasi yun. Ha? Naling jinokto. Sakto lang. Nalaling ni Zero sa apat. Still it's good. Better than Core. I know.
Ha? Babati, dugnak pa Brad. Nag-ano kasi ako? Nagpa-asin short hair nung ano? Nung bakit kailan ka nagpahaba? Kailan yung nagpahaba na? Kung hindi na ako nagpapabot. Hindi kay mga last year or what? Nakalimutan. Last month lang ako nag-ano. Nagpapabot. Ah, eh. Sayang. Ako ano? K versus New. Oh. K versus you right now. Madama ngayon. Versus Rocket. I win or loser. First. Hey. Don't si K versus you. Sakit nagpa-short year lang kami ni D. October as in man. Tapos pinakapababa nyo. Pagsabayin ko. Okay. So, Na naging kasama Jairus yun. Ay, may crush na yun. kasama player siya bro. Naging kasama eh. Kasama Nocto, Devil Jet. Kanina pinin nag-repair mo rin ako. Di ba siya? Ni ano, bigat siya. Sir, pwede bang ganyan? Nagko-costume ka sa, ano? Pwede bang nagko-customize ka sa, ano? Tournament? Pwede? Kaya default costume eh. Oo, dapat default, di ba sir? Ay, wala na may epekto yun. Malay mo sir, may, ano, may pressure effect. Hindi lang madigat pag hindi mo makita yung kalaban mo. Ah, eh. Dark yung stage. Sarap madilang. And item. Ano na, Jay? Ay, pinokpis ka na. Tali ka. Nabigpig sa Jairus. Tadespacito. Makikita na, bakit na? Ako pa sir. 1-1 ata sir? 0-1. Ay, 0-1? 0-1. Hell sweep. Mga LCD, guys. Hell sweep tawag ni Jairus bro. It looks like a hell suit. Baliktad! Brad, obviously I know what a hell sweep Yeah, I is. know. Kasi, Noctis more. Ora. Ano dapat ituloy dito? Dapat going kayo lang. Open mo na isa na. Oh, dito na. Kumatin na, Jairus, jack lang mo. Ha? Kumatin na, jack lang mo. Tama ko lang sa yan. Totoo lang. Kaya ko mga tag-ilo ko sa Seryoso lang ta. Kanang ko ba ang minute amam mo Sino naman. nag-top 8 na na? Top 5 ka lang ni Sir Edu? Ha? Or top 8? Yan lang. Awan ikat ni Sir ay hanggang lowers bra, lowers bra. Ay sweet. 1-1 matik ko. 1-1 na. What is that? 1-1. 1-0 to. Ay, 2-0 na. Tabangin. Oh, Nice! let's go Jairus. Nice! Oh, Go, Jairus! Baliktad doon ha. Nice! Ay ni Jairus ni Jean? What? Ay, what the hell? Aman? Baliktad, naka-cross yung position. Yun eh. Ay, shit! Jairus, Tamok Jin na nag-noctis mo na. Nice one, Jairus! Akala ko ikaw si Noctis yun. Tamok mata din mo. Okay, versus New. 1-1. Mano score, Jai? Mano score? 2-0. Nice! Tamok kasi ka, Ginoctis yun. Di ako may sikat Noctis, what the fuck? Tamok kasi yun. Okay. Ay, sorry. 0. 2 ni Jairus. Tanggal na si Bermore God. Pinasmado ako doon, na-excite ako eh. Tamok kasi yun. Tama yun. Sabay yun. Batakke, enyo. Hindi, ilalim ko. Ang gawin sila. Taas sa taas. Ah! Nakamatabaan. Ah. Calling second player, Pimak Prakanong and Edorok Capero. Alay, yes. Rematch na natira. Tapos, stand by for
Akira Caruso and Timbal. Timbal to to. Timbal. Timbal? Ano tawag eh? Kuruso andun. Ay! Ay! May sabay ka mga forward. Ano yan? Awan to eh. Hindi niya tinuloy yung isang hit, Iyan di ba? to eh. Forward. Macaroni, tsaka Sunday. PLC ka no? Ayun. Ay, dami. Okay, regular kami. Mga Alvin! Paano yung mga Alvin? Brad, sika. Ba kayo? Mga bantay ka. You win? Kasi nagmuman ka yung jam na. Oh! Alvin! Ah! Ayun! Inabot! Oh shit! So kick! Hindi pala Gino Susuke? Punish! Ay! 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 Nangabak. Ay, hindi pala. Ano po? Sino nanalo? Okay? Siya pala. Or 1-1? 2-1. 2-1? Kaya 1 internet call? 1.com? Kasi stream eh. Ano oras eh? Ang tinilag kang kinipo. O kaya maroon ko nga taga-dagupan nyo. Ni Kasuya ng Abak ah. 2-1. Ano daw? Ongoing daw ano? Macaroni and Sunday. Ito nag-beach lasag na, awan na. Nag-ano na ito eh, default na ito eh. Sir, ipo. Bayad ako. Bye! Kurahin na pangasin. Mag-break tayo bago mag-finals. Anong oras ba, sir? Baka mami, muna na ko. Dapat itiyak ka pa na. Nakalawa ka. Yung A4 yun. Yes, sir. A4. Hindi, wala pa. Yan yung next game. Ah. Ipo! Can I see the brackets? Garit. Sinaiko to. Lawag ay dito mama ongoing. Answer ay ki cameralize. Sika? Caramelize is ayan mag-finals. Kaya siya ti possible kalaban niya. A4 king ken. Sino dito Pedro? Dapat dito. Edo Raprovero and so ala na perfect ka.
Oh shit! Na. Nice combo. Nice. Yung tournament settings. Hindi. Okay, go lang kayo. I-continue mo lang kayo. Tapos, yung tournament settings. Tournament settings. No. Game options ano ka? Game options. Tournament settings. Tapos tournament settings. On. Okay. Okay na po. Ay, sorry! Controller. Controller settings. Kailangan na ganun. Nice. Nice. Hindi mo maikot lang. Aman, maikot mo rin. Pagka naikot, parang mo na lang. Awan sa post niya. Tournament settings kasi. Ano? One? Wala po. Tournament settings. Hindi pwede mag-post. Reset na lang. Restart na lang. Oo. Ano restart? Hindi, italawin na lang yung isa. Pagpatalo yung isa. Practice na lang tayo muna. Sige, warm up. Ako na ulit eh. Kasa na score Jai. Meron sa score Jai. Oh my god!
Kas next match ko kay agkasuya na kada. Kasuya na kada. Awal? Ana bimbol kong boss. Kamu elektrik. Aman di Jai. Spanish? Oh. Nice. Meron na. Ano yun? Arctic Snowfall man yan. Ngayon, nagtinin na. Upper bracket na. Nice. Ayun! Dari! Tuwan! Abak daw naman! Oy, tuwan! Bakit na promise? Sunday to, no? Kelly, ay, Jaros! Sunday to? Yeah, Sunday to. Wag! Oh! Ka! Ah! Vanish! Kasi, sino next bracket? 0-1. Sa losers? Mga Edu? Sa losers?
Sunday versus Sunday macaroni kanina. Sunday macaroni, nilagay ko na. Sunday. Hindi loser bracket pataas. Sanity yata yun. Sa taas nung loser? Loser bracket pataas yung arrangement. Hindi ko gets. Sino next game? A4 King, A Padro. Ayan, Caruso, Timbal, tsaka ni A4 King. Pa-call na lang. Pasuyo. Ay. Kasi ka man, mabay lang yan. Mike? Ay, di ba? Hiniram ata. Ay, hindi na pala kita. Punish. Lunch punish siya bola tayo. Jangan, bakit palpasan ni Tata? Nice. Snake edge. Nice. Oh shit. Is it game yan? Gusto? Real game. Update. Ala yun, sakton yun. Baka losers bracket kami lang Aman, dua lang yun losers bracket. Oy, i-announce mo na sino naglaban nito. Solo naman lang ako. Ano yun? Wala ko ka dito? Paano ba yun? Paano mag-off? Paano mag-off dito yun? A4 King, A Pedro. And Arisa Caruso. Akira Caruso Timbal. Mike man. Akira Caruso sa Timbal. Umuwi na si Timbal, alam ko eh. Umuwi na si Timbal. Sure ako. Sabay na may bislasan niya. Ano lang? I-ano mo na, default mo na lang. Ay. I-ano mo na lang na si Akira Caruso. Tapos A4 King, A Pedro. A4 King. Saka sa A Pedro. Ika din eh, tama no?
A. Pedro na lang. Pedro. Talag tapos na yung... Tapos na dito, round to losers. Dito, pwede nang tumira dito. Ako na! Isultan! Nagawid niya A. Pedro? Nagawid niya A. Pedro? Kaan sabay? Wala eh. Wala akong ano eh. Wala akong mic eh. Nadi ka nag-default. Yan na lang sa user form. Sa taas ba? Kamote! And just name. BLC? BLC? Dito na kayo. Ay. Holy shit! Good. Hey Pedro, awan. Ayun, awang mic eh. Baka ma-default na. Walang mic, pahirap na. Ha? Kebs versus Chua. Kebs versus Chua. Sakta din nag-comment kan Ipo. Ay, di minus bracket pa yan. Default ka lang. Walang mic eh. Standby. Tayo na. Okay muna. Awan tayo na kalaban ko. Pwede na i-default yun pag walang mic eh. Baka nasa area eh. Bagay ayaw, panari ka din. Lobat mga mic. Oy! Side, hindi na? Hindi na mag-aano ng side. Ay, hindi na. Default na 8. Pedro top na 8. Ayan, nagda. One, two, 2, 4, 6, 8. Bago mag-top 8, break tayo. Toskoy. Gascoin! Kayo na! 1 piso! Start mic. Toskoy. Mag-Gascoin muna kayo! Awang pariya. Iso lang ako. Calling! Calling second player A40 and A. Pedro, please proceed to second area and stand by. Also for Team Metallica and Sanity, please stand by. Ampay lobat? Ay, ampay lobat? Win by default. Ikaw naman. Ha? Losers bracket na ba to?
Just Name versus Kamote. Round 1. Trap combo. Oh, 1-0. One solo in favor of Just Name. Mang Jero apa ini kag Katarina? Han? Reserve. Ha? Ano yan? Wala lang. Hindi pa naman finals eh. Race to 2 pa lang. I wanna see Genbu Katarina. Pang ano yan, secret weapon. My trump card. Sorry. Nakaka-way default ka. What? Uy, may nag-like ah. Ah, Tapos
Ay, thank you, thank you. Hindi naman, nagkami naman. Power bank. Ay, shit. Really? Nice. 2-0. Win by default. Ihawag ko, no? Awang pala win by default din. 2-0? By default din. Last call for volleyball. Ay, SK again. Pumigil ang bola. Last call for Aaron Pedro, Tekken 7 match. Please proceed to Tekken Station 1 now. Or we will forfeit your match. Aaron Pedro, in 1, 2, 3. Default to sir. Aaron Pedro. Round 3 losers bracket. Calling Despacito number 7288 versus Cyborg user. Please proceed to Station 1. Despacito 7288 and Cyborg user. Para matapos na. And standby also for Team Metallica versus Sanity. Losers, round 3. Ubus ang data. Close fight. Parahin. Nalilito ako. Cyborg user, ay. Yung mga winners muna eh. Panalo. 2-1.
Hindi. Yeah. Chua 21. Dali nagahang. Lobat? Lobat, may natuwan. Ayan. Ayan, kunin mo na. 2-1, sir. Sige, kunin mo na muna. Dali P Metallica and Sanity. Tekken Station 2. Controller Kuya Gary! Kuya Gary! Leg charge? Bawang controller na please, timbong. Alas cyborg user versus Despacito. Yeah, bing bong. First round, first party. Number 5, number 2, and number 8. 5, 2, Second 7 players, JDCM and Maki. Please stand by for Station 2 for Tekken. And also, Edurang Rapero, NK. Please stand by for Tekken Station 1. Oh! Wow! 0-1. Lamang si Despacito. 0-1.
Lo. Metallica? Metallica, Lo. Bagitin mo dun sa monitor. Metallica, Lo. Para ma-record lang. Okay lang. Wala ka dyan ba bang? SL Bagyap? Crossfit ba tayo? Edura Prapero versus... Uy, madi makita. Edura Prapero versus Ke. Kaya na yun, Kaya Daptoy? Pagin kaya yun. Mas pasan yun. Sino lang ako na yun sa bali? Winner,
Naka-third player. Ito naka-second. Ito naka-first player. Napanda na save. Kanila gas mo. Ano ba this naman? Awan naman naka-third player. Ilagin mo. Di Ego? Metallica? Bingkong? Naman. Kita ano? Ha? Pastoy? Semua lantar. Ha? Impay panada kami malam. Control. Circle mo. Ah, sakay lang. Circle mo. Ay, ang mo. Ah, okay. Circle mo.
Susedo ng Ramero. Ganyan. Sige yung Maki. Kumari ka. Si Maki lang, tagalawagin. Sa deto. Okay. I learned the new combo. Ay, sino na nga ba? Yan ni Mang Alvin or the Kalaban? Garot yun. Ay, Teka sige. wala, magkuha ka Sino niya. kalaban? Kalaban ko na niti. Pagsabat kam to man lang ganun. Oh, hindi na. Boss. Binagsak ka mo lang. Oo nga. Sayang mag-imay na. Mag-imay ako. Makapasado na dito. Kawa nalalay dyan naman dito. Nakita hindi mag-lock na. Good one.
Next game. Ay, dapat i-connect mo yan. Sunday tsaka Akira Kuruso. Ha? Sunday. DLC? Hindi, Xiaoyu to eh. DLC? DLC ka? Download content? DLC? Hindi. A4 King tsaka Caramelized GG. Private. Maki! Caramelized. Maki! Ayun. Maki, Di working. di controller. Ay, nalagtap. Ay, wala siya ka. May gawa. Lost coin, okay na? Lost coin. Side. Lost coin pa? Kahit saan ka? Tanungin mo kaya. Kung may twist mo, bagay tayo ano? Kapil na ako. Damay ka na niya. Top 8, break.
Kasi ay kasantyawan. Ang sunod na kasantyawan, madamdaman eh. Sarado. Change score 2-0. Ano tayo na? Hey! Ay, kaya na lang. Second 7 player Sanity versus Despacito number 7288. Please proceed to station. Sanity versus Despacito number 7288. Station 2 seconds.
Oh, angko. Huwag ka na umalis dyan. Sunday, diretso. Diretso na. So, Oo. wala pa na lang. Dapat zero din. 2-0? 2-1? Or? 2-0. Bracket? Ayan mo. Kapag ito saan ka ayam? Kalpas ko na po. May bonus game na. Okay. Mali, tatlong kalaban, tinalpas na. Okay. Top 8 kan. Ha? Top 8 kan. Pero, Justin tsaka Chua. Kaya nang atiwan na. Kalaban mo. Match number 49. 49. Kaya tadi. Sino kalaban mo kanina? Si Caruso, di ba? Pira Caruso. Second player, Kamote. And second player, Sunday. Please proceed to second station 1. Kamote, Sunday. Bagong flavor. Sino? Banana. Kamote and Sunday. New flavor ng ice cream yun ah. Kamote Sunday. Ha? Sige, sige. Kung mag-collect ko yan. Ayun, kaya na niya dito. Kaya na. 49. Magpinarap yun. 1 peso. 1 plus lang. And calling Kevs and A4 King, please stand by for second station 2. Kevs and A4 King. Stand by, station 2 second. Ah, okay na. Yan. Yan, pwede siya ma. Kamote versus Sunday. Ang dami ko pala. Ayan. Ah, visit. Pahawak. Nikip. Harap na Nikip. PLC. Kep. PLC ka? Naan. Xiaoyu. Original. Regular. Xiaoyu. Please stand by, Kevs and A4 King for Tekken Station 1. Tekken Station 1, Kevs and A4 King. Also stand by, Maki and Edu for Tekken Station 2. Sumuglat. A4 King. A4 King. Kalaban mo ni Kevs. Si Kevs. Ha? Kevs. Awan Edu. Saudi.
Babay team lawag na ba? Sana ba lang Jerome ma? Okay, tao yun muna yan. Eto ang going. Hindi kayo, kayo GLC kami, hindi ka bakit? Kaya mas panalo, di ba? After yung break ang ulit ko lang. Nakita ko. Ah,
Parang masigit lang. Masigit siya. Mas malo nga yan. Ay, makakaks. Mas point kayo. Kaya na rin. Tama ka na. Video mo. Naka-ticket. Wala mo. Sige, ano pa yan? Ano yung inano ko kanina lupas? Nakapara dito. Sir ba? Hindi na lang. Ay, may ato? Ay, tayo na lang sir ah.
Kapitan! Top 8 pa yun ako to eh. Maki, tama. Kamote Sunday, sino nanalo? Kamote Sunday. Sunday na? 2-0? 2-0. Ay! Di ba hindi nasisigan yung ano? Hindi mo. Depende. Yung reversal niya. Oh, hindi ka nag-reversal din kasi pare siya eh. Bag. Break muna. Awan ni Kidipin. Ano yung score dito? All ones ka dito? Dito? 1-0. 1-0. Mananalo dito. Top 8 na rin. Top 4 luro. Fernando. Tapos mamaya na ulit. Oo. Ilang minutes pa tayo? 20 minutes po ba? 30? 30 minutes. 30 minutes. Ano oras pa? Mga siguro quarter to 4. Sir, 4. Break lang tayo mga 4:15. Okay na. sir? Break lang. Mga 4:20 na lang siguro. 4:20. Best mo ako na-sure ko dun siya. Yeah! Shirt ni Sanity. Nahanap ko yung kinukilang Mia Khalifa. Kaya nga nag-iisip ko yung bagong DLC ngayon, Mia Khalifa. Ano daw, nag-retire na sila sa Nebesian. Meron tayo kasi sa Lubera. Sa Nebesian na ako, ang pangalan mo sa Karalas na si Brian. Si Mr. Brian. Ano kaya tayo sa Lubera? Ayun, yun ang Lyros? Oy, Jakey! Jakey Porky! Ay, break mo lang! Yung Oy! Amin na penthouse! Hotel Nugget! Si ano na lang Jerome sa si Lyros.